Sang Prabu inggih nemangkin wit daging carita kewintenan itu Sang Prabu Kresna sajroning daging geguritan Pandhawa sidep wantah saking Prabu Kresna maka wiwitan ceritane sajroning wit daging carita Pandhawa sidep sampun rekida Sang Prabu Kresna nilar jagat pada seda kadi daging jalaran sidu itu Sang Prabu Kresna wantah ri sajroning ketiben daging pastu ijur boros sang jaro wenten pemekas indik pemargin jalaran itu Sang Prabu Kresna ngemasin situ wantah ipun ijuru boros sani meparat isang jare sajroning itu Sang Prabu Kresna mesanekan membakar kering sor tarune kajingat oleh isang jaru juru boros Joko Ridone Mercaja waluya kati matan buron nike raris kati wakin panah Joko Ridone ngemasin situ nike make jalaran nyane lienan itu nek biayo
tina turuning anyang gitu ya. Sajeroning lino itu sang Prabu Kresna kapiyayur ki daging gaterune Astiara mamiaraki yen timaku mungguwe ngelino ningal dunia itu sang Prabu Kresna ne mangkin karena antuk itu sang Prabu Yudhistira nang atanasi doa manguca dina kalaning itu sang Prabu Yudhistira miragiang lino itu sang Prabu Kresna mau sanu nenten parasitu mau canur gitu nagat sungsu jeroning kayu ngawinayang kadya sampuni keide sang Prabu Yudhistira rihantukan sungsuk sedih pikayunan idane suwung rasa yang ring jaga kerasoyang antuk ide sang Panca Pandawa Dewa Ratu aku mau sanu sunyur ki kerasoyang ring jaga padha kedawuh Rabian elan catur sana di kalaning punika ide sang Prabu Yudhistira nauhin minno kaderapin itu dia Darupati kelawangin sana catur Pandawa ring purian mabawasan ngeraris punika ide sang Prabu Yudhistira ngawitenan pidabda biri kering jabayang puryaku sako siki di sesampun parek minekati catur sana Pandawa
rauking itu nih dia Darupati. Wih, ini makin sakesikir kiketak ini. Napi sampun dadas nawan Nah, itu dia di padu aja makerja. Nah, itu masih hari dia Darupati. Apu kidiwu subur atas ring ini kidu sangke waki sampun nilara dunia. Wah. Mareng pawan rau Nah sewireh hidup sangke sawut subuhnya nang ninggalan madan jagat ada walu yuk kadi pasupaya nih ragu subuh nih jani nepet tuan di ya waduh jaga nilar suka manuka di pangalikan itu begawan biasa nyentuh iragu sama kuaya itu sangke sawut pinakaning dalang najan suireh dalang subuh medilar iragu dari wayang patut ninggalan madang suka sekali menyarangi pamargen Prabu Kresna pinakaning ninyen yuiraku angon keguat-guati padu aja pekerja sakian iraku arep bekining itu sang Prabu Kresna jalan yang iraku gumanti nutukin buat pemarkir itu sang Prabu Kresna.